werigiro bwakwa ntuku yaku ya Jumatatu nithiritwe yagirite na ingukugwata ogeni kirinteto chietu cheru themwe nkureterete cho kuma kaunti ya Nairobi Mbutharakanithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru. Amwe na nteto ira nkureterete ni toka gukinyeria uge bwa DP Gachagua kirigikaro na ndiki bante twegoro nderu arero kumwebereria gitine rwirigiri mbunge ntuku ya Rujo. Abiashara bamira Nairobi kurita mukana kire abunge bamero baria bakagwata mbaruru arero kweberia DP Gachagua. Ana Antigua Antone ateke nyuma ya nyomba yao kuthirwa ni Mwanki Ntere Chegembe. Akaribambe ogotetane wongere kubwa Nchobi ndege ni wathonde athinjiri bamero bareganite na yendekithia ria rwaria rwa kwerekania makanisa. Muonanirio yetu wa mathithio ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya na nteto chietu chiriambiriria thaiji gatwambiririe na rwakeba aria ana batano banje mwena baria ni ana Antigua kuma ntura ya Omega ndene Gembe Central baria Antone acheke nyuma ya Mwanki kwithia nyomba yao batumbe kuonokia Kinyambi iromba ria ana baba nande ni Antuba Wendi Bobwega gutonyerera na kubatethia na intobia gitumi birio bia kuria na kinyangu chia gwikira na kinya kumba guthethererwa gucoka cukuru. Dennis Mugendi ni agutwambiriria cio. Bitapole kwa zibati kuraye kieba igi kinene kyujurite anaba moto tigi ngogi na wanja turi ni Omega gipkone Gembe Central bo ni nyuma ya Mwanki woka na kwithia nyomba na kubatiga batigantu teirio teya gwikira tekimamo batigi batemuthigi na utore ni musietu ira tureketie kona unto bukarekete bwa Mwanki yo ethia nyumba yetu nerayire kana kanini ke nyumba na rira gekona Mwanki kausia rwero katura kakiuambu motori omwe nario akinya na babamberia kuambu ire antu beire motori omwe atethanie na roe Mwanki uyo yomba korwa lakini yotaore yunte into biambere kura nyumba. Nilikuwa nimetoka shule nilikuwa nakula chakula nikaona moto iko inawaka. Miriam Kinya ali mwana wa mbere ariuga aciari bakwire baramutigana nyomba iji akimenyeraga ana bangi banini untu bwatumire Kinya harare muigwita nambe na kithomo kenda abacererie gya kuria na gwikira na bona ndibo batungite indingo inene untu iromba ni kire Antuba Wendi Bobwega babatetherie ende batu atotito tena bia kuria musie yo tena mami tena baba na oni ni support yo nyumba ende nkoromba bonde ore na Wendi Bobwega twaromba atutethie nikenda na baba kaomba kuthoma tukona kiomba kuona kintu gya kuria na tukona antu akumama. Tunaomba usaidizi kwa wana tu tuena thina sana nontukia kona nyumba barari ni wao nikuo irari store ni irari nyumba ya kumama na ni arabia korabio moro ino na aria muritingwe mkaine ta kuswa biashara kurimia nau akona bya kura na kareta bya kura nyumba ko lakini tukira accident ira Mwanki ni raithirie bya kura bionde na baba tena kimamo na baba tena bya kura kuria na baba tena nyangucia wikira ngiburikana cia mutoro tetha cia kanankia ni mwathani Murungu wa yerandu na mwathani Murungu wa muria. Dennis Mugendi, Weru TV, ntore ni Omega gipkona wandi ni athiru jine Gembe Central County ya Meru.
Na juu muswada jwa kwebereria Rigathi Gachagua gitene kia munini wa rais ni jwirigirite gukinyithwa methene ya speaker Jumanne ya rujo kuringana na nguto mwankira na nde abunge nkurukia magana zathatu ni bakwirikana gwikira kirore kuretwo kwa rwaria ruru ntuku ya narwa koti rungu rwa mugambithania Bahati Mwamuye ni eberete kurigiria kuretwo kwa muswada jojo iromba riria riraikitwe ni Cleophas Malala. Boniface Mwangera ari na ripoti eje. Na jo imathaja makaya kijatigere musono jo kweberegitine munio rais Rigathi Gachagua surikiro mbere bunge nene itha mbere tuithiro kono nya gwita rugone gutukali gukumenyekana bobwega mubunge oroko kethro na jukana na gichonko muva ende kumania nunkanunkira cheto shitumenyithitie kunombikyo bonene mubunge kumarotola Kilifi no thoen by kana munini wa speaker Boshole no kethro na ju nkoroki abunge magana thatu iberikine kwethro bayikira kirore nenteto ici na kwethro bagitikaniria ju ende amuba mwa bakumakia makia wepa na kiamakia DP kira kitho gitongere tuni jino amaro iparege nenteto ici chacha bicho kijamwe jama itezira muni wa rais Rigathi Gachagua rekeri na jara twene korea kaumbolite siri chethirikari kire mwinge arabonge karegete koroni ngwatani onoro umwe gukurukira miari ewe kugathirikari ne shares bonge imaiteja ungurumania ara nkorokejo ugokorikana na bangani ndukimithikana jenzi kwethira bakithia maandamano jao tariki 25 cia mwezi wa 6 mwaka jotore kulingana na watoliwa gishuji katiba ya Kenya igana leo 45 mwanka igana leo 50 ikathulito bobwega kena musono jomba kwetho gitana mbere na joitikirike speaker bunge nene no mwanka mungana jwa bunge igana leo 17 kana thana bedro bayikira kirore arake na jomba kwetho jukuna nkendo wingi nkorokia bunge magana jeri 33 babatera kwetho bairinga kura shakumubere gitene ogokeja kwa musona jo kedro bikuruka kire bunge nene jo kedro joitagara kire bunge senate mwene musonda kana muva akedro akithingatana jo na kwedro agita kweresera bunge senate eitha kire garo yonde kana plenary kana kamite ya mwanya seneta 11 neke munio rais abatere kwedro akebera obisine gokeja kwa mukondo jo kedro jogitero jo kamite ya mwanya bakedro bagiandika ripoti yabo mugwata maitina bamirete kire bunge senate are batere kwedro kiringiro kura izi netasi 45 eitha na kuba keja kwa batimu gwata maiti ande tuwe kedro kithiriro au na rigijendere kwa munini wa rais kenge na kewatho munini wa rais nedro ikinyithia mbere kamiti we mwanya kana kire bunge senate yonde uitetera kana atuma mawakiri bawe na gukeja kwa musona jo kedro jekurwa kire bunge sho ijire munini wa rais Rigathi Gachagua hena iki kewatho kwethro akiugenga kotini na kona irigeria ethro mitaratara etithro ithingatiri bobwega hamna kungaro kwejengi abungi barakwethro bimugwata mbaru parabatu kijira 30 ibogite bakethro berwa na gutigira ntatu kwethro ikurukana nke reporter Ntosharo TV kumanje karone bya bunge kengina ngine nekineke mushini Nairobi mbeta Boniface Mwangera. Mbunge wa South Imenti niwe Daktari Shadrack Mweti, mbunge wa Kuoroto wa Dorothy Muthoni na MC wa Mitongo Evans Mawira ni batirimene kire mambura za kuruguria kithima kia gitara abunge bobaire ni bainyirite ubatuba kwambarari athiri nawe Muthoni akiuga atiomba kuuga kauma kethira kuri na muswada jwa kwebereria munini wa rais Rigathi Gachagua gitene no kabaka menya ntuku ya rojo ndira bakethirwa bagikinya mbungene mutuikare no karimambure neja kagitene gakaruku gatigatika mutongeri wa mugongo na munini wa ironenia kwara maura kugukia na nandi kwithirite kuri na rwaria rwegie kweberia obisine DP Rigathi Gachagua na MC wa Mitongo Evans Mawira Karia na mubunge wa Kuoroto Dorothy Muthoni bariugo mutongeri onde rothuri na kura nae wekanyaka wega kurita ngugi bakiuga mukari no gategora gachokia kairi kire kithurano twitite ara mubunge Muthoni ethirite akiuga gituma kira ikuringwa ati nukau ariuga gutiro kigatethia mukari wa kawithire thaiji tongeria bonthe banenkerwe support mutongeria bonthe uri uringirwe kura ntariki 9 mweri jwa 8 2022 twaringire kura itanta na tukabanga gutonya siasa na thai nyume mianka iri gutigintu tukona nuntu twatura mbio siasene so batu turiuga muntu wonde na nenkerwe kanyari tembio ngugi nandi mheshimiwa Shadrack ndikumenya ora banga
lakini manto jaja kuimpeach antu ndiona ja kirundu kiragwathirwe nthiguru yothe na MCS babetu ba Meru nonto tukume impeachment ingi ya gavana Kawire turari kwina gavana onge ndironere igwa na aria viga kwina wange ndoni nyawe ba kuimpeachwa na na bote kuinyaga chagwa no gitata na kuimpeachwa lakini ninki uragwa nde mawira maoni jakwa imuntu wonde na nenkerwe kanya kamyanka ita era murungu akunigite ata akunengerete babu bore wananchi ukajukia kanya nyuma ya myanka 5 bo makembio kigerio nontu babu bwina kura ibo bukauga mawira nendere mwiti nendere dorothi nendere na bangi na urabo kona ati kububwira bukauga nagite ata na pumzike. So in my opinion na wisdom nkiromba muntu wonde nayo space ya kulita ngugi no ngugere nyaka wira nawe kanya rike myanke wengana gituma kia no ukaambi kiu gitethethia mwananchi kinya nini. Mubunge wa Southiment Daktari Shadrack Mweti na gwatanite na mubunge muthoni Kirikuria tongeria ba mongo Kenya kwithira thaiji bakiunjia thiri na ngwataniro gati kao kenda bakaguna mukari wa kawithire thiri tukumirombea muno ndene Kenya ni untu thiri igintu kimwe ki gatuma batu twethu na maendeleo twiromba antu bonthe atori na antu ba Kenya bonthe kwa njumura kira turombe thiri ndene ya nthi yetu iturombe thiri na ngwataniro kiri atongeria bonthe nontu wananchi baba na arua rira twaraniria abo batwira bo kira bakwenda ni maendeleo na turi kuria mubunge muthoni kethero yu kethira kuri na rwariro kweberia DP Gachagua obicine mubunge uju atuchokerio jo tutugetera kuona onda paper ruju tuona onda paper iro tukamenya imbi tukandiscuss ruju ni migambo ria tongeria babaritete kagitene karea bakugwatanite na mubunge Mweti kiri kuruguria mbao ya gitara ntere cha mitungu. This has been my dream. Kiroto giakwa ruji rwithiro rukinyite iria gitara bugembo uiji igatangugene muno gutethia antu ba area hizi ya gitara kiri kweja na ruji rwa kunyua na kiri urimi mamitungu gicigo mbunge kia Southiment nkiripoti ratito cia weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare. Onde mutaratara jumweru jwa shift jweregeretwe kwambiriria ntuku ya rojo wakili Mugambi Manyara ugete mubango jojo jotireti kenda kuguna mukenya ende ninjira ya kuyambecha cha mwingi augete sibitare chiri na thina inyingi irio wagibwa mathagaja gitomi ndawa na kinyama ndagitari na mantu tajau ni thirikari ya bati kwethero egitegerera antu akuthangarania NHIF augete kuri no gwati bwa mbeche izi kwethirwa atikiura ni untu thirikari irinenkira kambuni imwe itina umenyo bilioni 100 gwetithia na mbere chief Muthurumuruki ari na rugono runkuruki kwambira muthuri wa ruju thirikari nirigiri kwithwe kithama kuma kimbango jwa NHIF kwita KSHIF mubango jwa thirikari ugitarandi nijwe kwagira nguruki kemanto jegi urigitani aramutaka bagita cibitari atirembeche kinya iriku amna bubu wakire Mugambi Manyara na shumiritie akiwa mubango jojo titukubwira nthiguru Kenya wrong in the sense that ututwingwa tuli a Kenya tuti tayari no ti facilities twikirite chia kwa Kenyan services ira pakwenda kwewa i social health insurance fund. For example, mweri jojo Oktoba Kenyans bakambira kugitwa mbecha na tembe chinkai kiri muntu urambira wakagitwa ngiri 25 ngiri 28 na agwata ngiri 500 murumi agitwa ngiri 28 mwana wombere agitwa ngiri 5 mwana onge agitwa ngiri 3 mwana onge agitwa ngiri 2 intoto bakagitwa ngiri 70 mweri jojo ndienda kuria umwe wawa keja kwajua isibitari kuomba gwita ona services iuchi ya social health insurance fund nontu gutiomba kujukia mbesha arafu bwirantu bwetera mwaka 2026
kana 2028 kenda bona services kama mtu akajoro unene ina emba gwita bajairi awito de sibitari ndene Kenya ile ntobira bikwendekana bekurigita ndo mirimo ire yonde baketha bajetwe ewe kuhakikisha wagitwa mbecha narua rojo ukajwa geta sibitari na intobibira uleta sibitari ya ndawa kana mandaktari kana kinya medical equipment ire ubirite kuthiro na cho test ati nire jiro tuko nontu nora gitwe mbecha na ire yo no geta ukona ndawa no gatweka treated na sibitari u first class nontu tubirite kwa tu first class jora umba gweta America ukethia sibitari na kila kitu ina nawo kuona ntu bukarikite Kenya kinyimbiru ga sibitari kariku kamwe just one karaga chenchiti ugeta kinya to kethira antu aba mami na ungitone bangi bakire ya winkunkuni equipment shondi cha chokirwe stoi cha thukire daktari hapa kugoma na sisi hapa kugoma uti facilities hiyo yet tuambirite kugita antu mbecha October na tutina capacity kuba services omwiri na thirikari Kenya ni mbecha nyingi muno baketha bakigita antu na kwina umbani bubonene muno utimathithia ketho yakionekana government ketho collector 7 billion every month which is about 8 billion every year ito tafadhali ankwenda kwira thirikari yetere mwankale ketho tayari ya offer services ya mberete equipment irete daktari yake sibitari njega yake kicha facilities iro chonde mbere ya mbere kugita antu mbecha nondu na ndipo ligita antu 7 billion na kinya gutikyo guti mechanisms budite kana guti mikakati guti mitaratarero ya kubatri akiwa ntobra thirikari ningethithia ketho china mbango jojo na joitite bwega na gutwa company nyingi cia kindiguru ile ikajita mbango jojo gutina thina no kuona mbecha ici agitwa orindi bambirite kwejana wagitwo kerwa weyukia umaninji muntu rokwirwa maninji ate kinyaka dispensary inde na kunengero 100 billion tender how so ndiwa nyamune runge kwa mwankala thirikari ketho tayari na ya watweke egutweka successful ninenkerwe company ina international reputation ya kurani scheme jeu na iro nyingi around the world lakini tegweta guchwa antu lokwaja antu patina kinya PO box number atiba kunenkerwa 100 billion cia Kenyans mtu ora by the way mbeche uto chiawe akanenkerwa na aro rojo resaina nenkera mugambi manyara 50 million nenkera longe 25 million within no time utembe chirio ule is just a rubber stamp mtu wekiria utu na kasigi ni chakawe na muthire nandi ariga mbango jojo chomba kuthajukire maburu no ndo baba ndagitari ora mishara ko twaishererwa kureni no kuonekana kiandiko ba thirikari nene ndigo muchara jwa Ruto juchereri kana yo Gachagua kana yo MP kana senator lakini mishara ya county government employees mieri 3 muntu atiri na ingiro nyomba mwana nengiro chukuru kinyaka aju atije na arageta that is what is happening kwa tafadhali katobwirite ku treat antu equally na fairly kwa tweke mishara gucherwa ni tijere everywhere kinye president chicherewe na deputy president na MPs ni ate gutweka na yarimu ate mishara ya county government employees yakini gucherero Muthuri Muriuki Oro TV mutiro kangangi eta na mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma yakagita gati kuraja na nteto nkuruki Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Mugeni antu betu mwaka jo kwenda kuthirota ichokire nkatho loi na ororitite ngui utachokire family ku nkatho igitenerera rotha araria na Bush Blazers abangi bandotha na ngendo cha utalii cha bata turi na package mwanya cha kukenya family ngendo cha group cha kanisa honeymoon na wedding anniversary gonto mwanya ya Mombasa, Masai Mara, Dubai, Zanzibar, Israel, Egypt, Mauritius, Seychelles, Cape Town, Turkey, China, Thailand, America na ndegoringi mwanya
mwanya. Arania natwe kinya wenda tigiti cia ndege na SGR na Visa. Ibange gatene. G-Enjoy. Turingire thimo kana WhatsApp kana SMS kiri namba iji 0722 321 239 kana 0733 561 628. Bush Blazers. Abangi bandudha na ngendo cia utalii cia bata. Material Center ni kubumenyithia ati interview charito ba JSS ba grade 7 ba mwaka jo 2025 ichietite na mbere. Mathaa ikwambiria thaijiri charukiri mwanka thaa 10 ciogoro kuma Jumatatu mwanka njuma, nayo ntuku ya Jumamosi ikuma thaijiri charukiri mwanka thaa 3 cha muthenya. Marija interview ishiringi 350 aki turi tunyaithera Kanithi County kilomita 28 aki kuma Nkubu barabareni ya Nkubu mitungu gwetatu nyai. Nuntu bwante tonkuruki ringirathi mukurukira 0721 766 721 kana 0721 227 901 kana ututumira email kiri girlsmateri@gmail.com. Antuarume bukaigwa mu makika iri no ntwaje kuri na ntumiri enjega gwe uthiriri ninya shaki urume na watu onye munde no karema kithimi kimwa kyo kanoga na ugu kuri majeka wenga ingi ukathire na mpwe watika munyanya wakwa kithangikaga na nde kuri no tethio special 14 nenda wa iri ogutumira kwa kahinda ga ntuku 14 na thinewe kathira buru special 14 nenda wa omba gutumira kinyo kinyunyaga ndawa ingi na gutio gwati kinyaburiku na iri na inya ya kurigita mirimo ingi ya UTI discharge na mirimo ingi ya kugwatithanwa kimwiri. Special 14 yumaga shiringi ngiri 3 aki omenyunyaga kwa kahinda ga ntuku 14 na no uretro gontu kunthe onaria uri nthigurune ndawa iji no mione Nairobi OTC arengarisha Murang'a ikamatagira antu nyombene ya Generation Plaza Than Floor room number 4 kumigura ringa thimukire 0721 979 914 na noyo kinya namba ya M-Pesa ngashokerio kairi 0721 979 914 Special 14 ijito gushokaniri anja. Start your life here. It's not enough for me. It's just not enough. You don't know what they do to girls like you. I think it's a benign affair. Cindy. That's her name. Sorry, who is your father? That's a double bell. I had another family, another wife. Ngoko gwatogeni oringi kirinteto chetu ngichokera a biashara bamira kauntini ya Nairobi ne baritete mukana kiri abunge bameru bare bakagwata mbaruru arero kweberia Gachagua gitene bakiro baibange kinya kumarukia gitene Rais Ruto baruga abunge babatere kurumira mantu jaria zari na gitumi kiri muringi kura jaria gutigira ukaria na gukinyaniria mawira ne jange jara bekire akari. Anthony Kathenya ari na riboti tariria. Kagita kala muswada kwibwo bisini kwa munini wa Rais Rigathi Gachagua ukwelegelo ukinywa bungeni na mbea bunge bala bekirite saini muswada uju ikirikanaga kwithirwa zaidi ya 300. That there currently exists no bar against the decision. Ndiye bamira mujwa Nairobi leo ni banenkanite mukana kiri ya bunge ba kaunti ya Meru na ile ya Kanithi atekethiro bakagwa tambaru muswada uju bebangani kwebera itebiao wone kinya kithurano kia mwaka 2027 na MB beto bankobera baria bakemenya atire 2027 ne yete tokona ketho abo kaira kura kweruto abo thure kane go geya ka ningira ndi bogeya botrombe kura yondo eto kuibwa bothoku sana tukiona mwana wetu akinyarira wa akithokanga bua uwe kuthogwa uraruto wa abwethairua wa uru na kubwethairia tayari onto bu eboko bwetheria Gachagua uru atathwani wimbishwe lakini thai ko kwenda kwengethia Gachagua urengethia Gachagua ni bibi akwarite batu twe Mount Kenya tusange tukurie na MP babu atobwetere mubiro kona 2027 kwanja amemba bonda ba Meru no kinyabo kethia
kinyabo kethiate no peo angwere bwende kinyaba mporo bau na bau bange MP batu kwa batu era atire batu to bwethetie bona lakini kuyo twanga ibo tu muimpeach Ruto na ngao Gachagua na ngao nonsense bau batu tere ita kama tere ita iba tuwere maendeleo ya batu bwethetie instant yo turakabetete ku muimpeach Gachagua batu tutakwenda ma MP yetu baria kuhusu manto ya Gachagua kwaria manto ya Gachagua sasa hii utaje kwaria manto ya impeachment ya Gachagua batu turenda kumenya ni ata batu wetheretie mbere nonto manto ya kuimpeach Gachagua ataina maana ke batu uri impeach Gachagua kinya torare nibio kona ndia baba bamira bakiongagira kuwa kethirwa bunge baba bakaebia munini wa rais Rigathi Gachagua gitini kiae bambile kwibangania kuthondeka muswada ungi wa kwebia rais William Ruto onawe gitini kiae Gachagua wogeta okebo kwe mundu abwire kwimbiswa sana thai ndiwane Ruto no abwire kwe bakimbisa wa thai nonto Ruto na tokacerie ndira ma MP barabetete kwimpeach Gachagua muimpeach lakini bo mekinya munene oge no bwa muimpeach no ntu twabaringire kura bo bele tutaringire omwe twaringire bawatene bo bele bo twekire batu turando bawiri baro kulingana na ndia baba bamira muja Nairobi itagala kwebwa kwa Gachagua thaino litina bata kwao indi kila kina bata nikuthiro kwa mbaba nyamujandethi antere jaigembe ngugila bakuga waziri wa ikaria Profesa Kithure Kindiki abatele kwithirwa kiruta kuhingwa kwa mawere na mathirikari ya Kenya Kwanza ilo wakibwa barabara mathibitari unenkaniri bwanda wa thibitari nino amuna mathina mangi maingi mala makwenyeri ya Kenya india baba bamira bakigweta mathina mangi takula wantu na gutekwa ta mathina mala thirikari ya Rais William Ruto ibatele kwithirwa ikilaithire thaino leu bakiuragia bunge kwerekithia mainya mao kiri mathina mama ya kibage ora tukumaire ka pikipiki na barabara cia wetu Meru buribo barabara njaru ebwethe twithirigare we Meru buribo barabara njaru Meru emo bagua kwi barabara njaru Meru buribo sibitare njaru Meru kinya matanete utire janda otire ogologa ero Meru omia ore da onya dona lakini ndio bado kwenda tulitorangwe batu bito kwenda tukuibo maendeleo tuendelee kwa jonto thai tutakona nyambia ciocokia na cukuru no nto bongo weko boka Ruto tuyumbacha na raudhuranire cionza Kenya no kabuetage ito anga kuimpeach Gachagua Gachagua kuyethia ng'ombe ruterero ntonyere ni Gachagua tumeta antu babonde tukweba kwa watu bakaingilwa mweri batalo gua na seria gua antu baigwa kotini nyuma ntuko 20 njume matha 24 kuma muji munene Nairobi Beta Anthony Rangi wa Kathenya. Nyuma ya munini wa rais Rigathi Gachagua gwika michemanio rutere ruru rwa Mount Kenya East na nde atongeria Bameru bario MC barabari bakuorotwa ibakathite abunge Bameru ni untu bwa kurega gweta michemanio ije irenjira ya kwigika Profesa Kithure Kindiki ni bameneretie DP Gachagua bakiuga areja Mount Kenya East ni untu arithi nene ende kagitaga kugamira ndi ya thirikari na mugatejwa utongeria kirimara gitithairwa kigwatene. John Thega arena ripoti ije. Ibwega majito ambeta wangirizi gakinyamu umeta kibirichia. Ai tukarama twategera ciaciri kuringwa Meru na theu Kenya tukona itetete bwega. Itone the other day ndiki akironwe kimpine nduso injuri cheke the other rindas in Meru. Na nyatu na ro turua kaba kindiki. Atobeto tukairwa kaba kindiki. Ontwa akaria Kemeru no kaigua gwekwa twaria tutigwa giku na jara tonete twibwa kaba kindiki turana siasa na batu twene kindiki na ngugira anaita na itomuije ko una ndetha yura murima ngayoga ukanetha yoga ukana kindiki twa etho NDP in Kenya ayoga ukana NDP e batu tarakanithi na Meru leo Meru turua kaba kindiki anto beto tukairua Wendega ki na nyempi Bameru ngo bochokeria nkalo ndo bwa kuwa kaba kindiki ibo bwene imbie kuendelea uyu tomba ko ya kuendia muntu okay pengine korongo batu mitokene samwea lakini twabwera kindiki muntu kwaria umane muntu thige manto maingi na tujonete kwau tuga nya rais igua kindiki kwenda gwikira DP no eto kwenda
ende teko tuweke ti nande ndo kendeke nande Gachagua bua pengine impeached kutuweka nande anga kuna waruguru sijui kwa bange barauga propaganda mwisaria hapana tuye kendeke agiteke kyari kya kuma the want to go kyari kya we kantije nande na thina ejirire ende kuona ugicoka nja igwega mono antu betu pengine ri oteka kiri ndionge munini wa rais Rigathi arari Meru oteka kiraundi nurona agikimwa appreciate nyari ndazibongwa ketha batirari kiwe ri kanisa nera barari turona bena Lindas bakuma Nyeri County na Laikipia utea Meru turona paturona uya baendu kiongozi na wabetha bebi ondo ndo kuruma ndeje akaruma naja atu tu msimamo tora Meru beto bukairua kindike nowe ege kabagetu Marieto yakwa mbitawa Jane Kanana kuma Central Imenti constituency ntuke anarua ampumerete in support of MP Bonde over 50 MPs ba Mount Kenya region para bonere kindikina agirite kwithirwa ari kingpin Mount Kenya nuntu kwithirwa iba gwitikiria kinya Mount Kenya East iri ndene Mount Kenya nuntu kuri antu bamwe bara bate gwitikiria batu as Mount Kenya East people to be part of Mount Kenya on the way kari ndenda kwira Meru atiri na antu ba Mount Kenya East batwirira turinga kura kirema kebo kuona anyume kwa kithero ge flat na rira Gachagua ja kuromba kura Meru na Tharaka Nithi County na Embu kirema kira getha ge flat yanyire kwa ona mwanka ukambani lakini thai no ntone gitara kuria thai no ntone gitara batwe kwithirwa kende kya kwirwa no kingpin ya Mount Kenya murema yoraiterie Gachagua kwa watu utona nonto murema yoraiterie ndenda kwira Gachagua atere na nto bandere nge bakina ketu warugoro barabo karabeto era tusiguse mulima ndenda kubore ketha Gachagua no mulima Ntuku egoro munini wa rais Rigathi Gachagua ni arari na kagita gake gakwaraniria na kariba Mount Kenya kirirwa rero mwanya na ndiki banteto kumaruterero amwe na mantu jaria Gachagua aringithite kirirwa rero rone amwe na guchiebania na maandamano ja Gen Z akiuga gutimo siasa wajabangite na taririte ndugu yawe na rais Ruto na kuga gukeja kwithirwa rwaria rwa kumweberia gitene rugakinyithwa mbunge ni kuga rais Ruto akethirwa na njara kiri mantu jaja ugite mutharaba juria aikithitwe kwirani mutongeria wa kugaukania Kenya ni uria ethiritwe agichumia mono gutigira kirimara ni gukenera matunda ja thirikari. Hii maneno ya impeachment nafikiri tumeongea sana. Mimi sijui kama tuko na namba za matuna bunge watapiga kura. Akiaria na ndiki banteto banyomba tia nteto rutererwa Mount Kenya East munini wa rais Rigathi Gachagua ni ataririte mantu mwanya jaraja kuoneka jamuringithitie onde kuri na rware rwa kumwendekithia au maruka gitene ki o kairero kuga tigatigawe na rais Ruto rukioneka kwara makinya nkuruki. Mimi sijui president shida yake na mimi ni gani, lakini mimi najua watu wengi sana karibu na yeye hawataki mambo yangu kwa sababu ya kusema ukweli. Ile kazi nimepewa ya kahawa mimi nafanya, ya majani chai mimi nafanya, kupigana na pombe mimi nafanya, lakini kuniambia nikatetee mambo ya ndani hapana, siwezi. Kama kufukuzwa kwa sababu ya hiyo niko tayari. Kumania na nteto iria ambitwe na chochege maandamano ja Gen Z Rigathi na ugite ni muthuro jwa akenya ijuju aretire maandamano ja na obisi yawe netige guchirwa maiti ati na jona gotena kinyoku uje. Kwa Gen Z hakuna mtu ajui pahali ilitoka. Ilitoka kwa sababu ya finance bill. Hizi demonstration ilikuwa katika 35 counties in Kenya. Na ni mambo ilijitokeza kwa sababu ya hasira ya wananchi. Hata nyinyi mnaishi hapa na wananchi mnajua. Ni kitu ilikuwa spontaneous. Nilisema Mombasa iko shida somewhere. Because sasa president amesema ni Ford Foundation. Juzi ameenda kutembelea Ford Foundation. Sasa what are we saying as a country? Rais wa Jamhuri ya Kenya amecondemn Ford Foundation ndio ilitoa pesa ya kuleta maandamano Kenya. Ndio huyu wako Washington ameenda kuwatembelea. Sasa what are we saying? Unajua sasa ukijiuliza tuko wapi? Bora wanasema ni Uhuru Kenyatta, bora wanasema ni Rigathi Gachagua, bora wanasema ni nchi jirani, which is which? Na ndio nilisema iko shida.
kiri rwaria rwa kumwebereria gitene na ugite bobo tikarika nonga ki Rais Ruto wewengwa agekira kirore kya gwitikiria na akauga jotibati gweta na mbere jotikarika kinyanini. Rais akiithinisha ningatuliwe kutoka kazini, na yeye aliahidi wa Kenya naibu wake hatateswa, hataingiliwa. Hata walipokosana na Uhuru Kenyatta, Uhuru hakumfukuza kwa serikali, aliwacha akae. Akienda ithinisha ati mimi nifukuzwe kwa serikali, itakuwa ngumu sana kwa Wakenya kumwamini tena. Hata hapa kwanza hapa kwa mlima, hata watu wanasema tayari, anasema akifanya hii hakuna kitu atasema hapa mtu amwamini, because alisema mchana kila mtu akiona akasema mimi nitaketi vizuri na naibu wangu, nitamtunza, sitakubali atukanwe, sitakubali hangaishwe vile nimehangaishwa, atakuwa na kazi ya kutosha. Hiyo tayari imefanyika, bila teswa na hangaishwa imefanyika. Hiyo hapo hiyo uaminifu imeenda chini. Na ugite akeja kweberwa akariba kirimara batedro bari na wetikio na Rais Ruto kairi. Sasa akiidhinisha ati watu waende waningatue kwa kazi, sasa yeye kuaminika tena, hata akienda kanisani, hata akija hapa Meru, hata akienda Embu, hakuna mtu atamwamini tena. Ile yote atajaribu kusema watu watakuwa na shida naye, because yeye mwenyewe ndiye alisema tutaketi namna hii, tutaketi namna hii, tutaketi namna hii. Tena watu pia, unajua watu wanaangalia vile mimi nilimsaidia, vile nilikuwa na shida mingi nikikufa na yeye, ile kazi nilimfanyia, vile nilizunguka kila pahali nikimtetea, nikimfanyia kampeni zaidi ya miaka 4. Akiongera we atije thina yawe na Rais Ruto inayumite endewe ni mwaria uma. Mimi ninatafutiwa makosa, lakini ile iko ni kwamba kuna watu ambaye hawapendi mimi kwa sababu ya kuongea ukweli. Unajua mimi ni mtu ya kuongea ukweli. Mambo ya finance bill mimi nitoa maoni yangu. Sema vile mimi naona namna hii hapa iko shida. Wengine hawezi furahia. Mambo ya kubomolea watu mimi nasema maoni yangu ni hii. Sisi tuliahidi watu ya Kenya, hatutabomolea watu bila kuwapatia fidia ama kupanga pahali wataenda. Sasa mnasema tuwabomolee na ile ahadi tulipatia wa Kenya. Watu wengi wako shida na mimi sana kwa hiyo. Lakini mimi unajua mimi ni Mkristo, na mimi vile nililelewa na wazazi wangu walinifundisha mambo ya ukweli. Nkurukinorete atongeria bonthe bagwatanire kuritira Kenya ngugi na inyirite rutere rwa kirimara rutibati kwathuranwa kinyanini. Naona hatari mbele, sababu hizo siku unataja nilikuweko. Mimi nilikuwa kwa serikali ya Moi, na ile maneno ninaona ni ile ilikuweko wakati ya serikali ya Moi ya kugawanya mlima. Tukiangukia hiyo mtego, serikali mtakuwa mkionea kwa view sasa, kwa sababu tutaingia kwa hiyo mtego tena. Na unajua tangu 1997 tukaanguka mara ya pili, tukaerevuka, hatujawahi zigawanyika. Na ndio 2002 tukaingiza Mwai Kibaki, 2007 tukarudisha Mwai Kibaki, 2013 tukaingiza Uhuru Kenyatta, 2017 tukaingiza Uhuru Kenyatta, 2022 tukishikana tukapiga 87%. Kura za Mlima Kenya zikaingiza William Ruto na Rigathi Gachagua, tuko ndani ya serikali nikiwa deputy president. Tukikubali kuingia kwa hiyo mtego, tugawanywe, tudanganywe, ati nyinyi ni east, nyinyi ni west, ati nyinyi mtembee pande yenu na nyinyi mtembee pande yenu, tutarudi pahali tulikuwa wakati ya Moi. Na hivyo mimi nataka kuambia watu wetu ya kwamba umoja ni nguvu. Na kinyatongeria bange bagero menyeria rwa kuthikira akari. Kama watu ya Raila watatumika kutufukuza, but from my reading it will not all well for him kwa hii kiti anapigania Afrika, because yeye anataka kuwa chairman ya African Union Commission, kuleta ya Afrika pamoja. So kama watu yake ambayo wanamsikisa sana watatumika kukoroga nyumbani kwao pahali yametoka, credentials yake kwa Afrika itakuwa affected to a large extent. Martin sasa
Mubunge wa Chuka Igamba Ng'ombe Patrick Munene nekirite ngwataniro ya athinjiri ba Chuka wira nebwa kwaranira na Rais Ruto kenda akania Senator Danson Mungatana kwendekithia rware rwa kuthimira miruki makanisa. Athinjiri baba ni bataririte kurega kunganirwa ne bimwe bya ichunche kiri watho bobo aria MC Kithinji Savea augite watho bwa kwerekania makanisa robati kuthondekwa ne antu ba kanisa. Samagashima niwe wina rugono ru. Ikigongwanani ya kurikiria kigomano kia ngwataniro ya urumwe bwa makanisa mantere cia Chuka kira kiruthitwe wantugo inya kianini kia DC muchi wa Chuka ara atungatiri baba batongeretwe imukaririgite wago Bishop Josephat Murioki bameneretie yendekithiara watho brabo kwirigirwa kwarirwe ndeni ya Senate bwo gutanganira na makanisa kuringana na atungatiri baba yendekithia riri kuregana na gutumiria twana tatigana rutha rwa muchiari nkurukire kiendekithagia makanisa mareage ugoti amwe na manto mangi nkutho mara ura akawatikana atamaingitie akathaika wako miaka 5 kana arie baini ya chiringi milioni 10 kana manto mama mari mairi riumanitie na anto barabara kiutha tena rutheto rwa Murungu. Hii ni mbinu ya watu wa LGBTQ. Kwa sababu walianza kupuzi wakisema ya kwamba CRA itolewe, mambo ya imani itolewe. Sasa hapo ndio wanalenga. Na kama Mungatana ni mmoja wao sisi hatujui, lakini tunatumana kwake kutoka hapa Chuka tukisema aambiwe aje tumfundize mambo ya imani. Huwezi tungia watu sheria ambao hujui. Kuringana na Bishop Dr. Isaac Wawire ura ari mutongeria wa kanisa cia Word of Faith Kenya na uranwe aigitwe ari mutumiria munene kigomanoni giki watho bobo buretetwe nyuma ya kira akuga ithirikari kuremwa ikurigiria magwenyangia ma atungatiri bandia borabo atigire ikuobia antongurukia magana mana ntereche Shakahola. Huwezi kuchukua mtu mmoja anaitwa Mackenzie kutoka Mombasa alafu akuwe ndio kisingizio cha kuwekea sisi vikwazo. Mtu haramia, mtu mwizi, mtu anaua watu, badala ya nyinyi askari kushika yeye na kuweka ndani, mnataka kutuletea hiyo kutufinyiria. Sisi hapa hatuchasomea hivi vitu vya ujasusi. Ni nyinyi mmesomea. Sio sisi tumesomea hiyo. Sisi maaskari hatuna punduki. Hatuna intelligence. Sisi intelligence yetu ni ya kiroho. Tunajua mahali mapepo zinakaa, tunalipua, tunayakonga. Na nyinyi mlipua hizi zingine. Hii mchezo ya Mungatana inatoka wapi? Ende barenda Rais William Ruto araniri na Mungatana arekane na yendekitheriru. Hiyo bilu tunakataa na tunatuma mheshimiwa wetu wako hapa Patrick aende ambie rais wetu, ambie Mungatana kitu yake, aende akapike nao. Kanisa liwezi kupimiwa, itangazwe mpaka State House, iambiwe mpaka parliamentarians. Kuna mahali uwezi kupeleka hiyo kamba ya Savea. Ambia jirani yako rudisha hiyo kamba ya Savea. Mungatana rudisha hiyo kitu mara moja. Mubunge Patrick Munene na bapete wira nebo ukinyithia ntumweno kiri rais akimenagiria Mungatana ikira akuga ikuruta wira itari na gitumi kagitaka. I'll tell him that hata kama ni private member bill iko na implication because sisi na yeye binafsi aliomba kula akiwa karibu sana na kanisa. And it can't be that during our time ndio kanisa itaumia sana. We are politicians who are idle. Because like my brother Mungatana, that is the highest level of idleness you can have as a leader. Kwa sababu ile kazi sisi hatujafanya, saizi wananchi wanangoja free healthcare, wananchi wanangoja barabara, wananchi wanangoja masomo, wananchi wanangoja irrigation, wananchi wanangoja stima. Tumemaliza hiyo yote na tukaanza kuregistrate baki ya mbinguni. MCA Kithinji Savea nwe akiuga ati atungatiri iboba batiri gutumika gukurukia watho bunthe brabo ukonia makanisa. Kama ni sheria ya kulinda kanisa iundwe na wana kanisa wenyewe ndio wanjue yale wanayosema. Manake huyo Mungatana sijui anatoa audacity ya kuongea mambo ya Christians namna gani na yeye ni Muislamu. Siaongea mambo ya Waislamu na sisi tuongee mambo ya Christians. Hiyo bill unasikia Mungatana it won't go anywhere.
it will end up, atakuwa amejulikana Kenya mzima, but it won't end up anywhere. But ni vizuri kujulikana na mazuri. Atakuwa amejulikana na amejulikana kwa mabaya sana. Nkiripotera Wero TV kuma kianini kia DC Muchiwa Chuka, mbeta wa Samuel Gaishima. Hau ni twakinyira muthejo wa nteto chetu cheru themwe itanambere na gukenera mibango ndene ya Wero TV thaa 3:30 ngachokera na nteto nkuruki. Mbeta Maureen Kinya, mwana ndiretwa Mathithe Purity Richard.